Ngo ni nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yamaze kohereza abasirikare bamwe na bamwe bagiye batandukanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga yuko noneho Evariste Ndayishimiye umutwe wa Red Tabara nawo wazengereje igihugu cy'u Burundi, biri kuvuga ko waba ugiye kugusha igihugu cy'u Burundi hasi cyane bikomeye, bitewe n'uko M23 yamaze kuza n'uyu mutwe wa Red Tabara. Uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kwihuza n'umutwe wa M23 ni nyuma y'uko baba bafitanye inzika ikomeye cyane n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndagira ngo murabizi cyagize uruhare mu kwambura M23 uduce yamaze kwigaruza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu biri kuvuga yuko rwose M23 isaha n'isaha wajya kubona ukumva ngo yambuwe Goma, ndetse umugambi mubi M23 ifite igihugu cy'u Burundi, biri kuvuga yuko rwose yamaze kohereza intasi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bagiye kuneka bikomeye cyane cyo gihugu cy'u Burundi igihe bamaze kwamburwa uduce twose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kabuza intambara bahita bayisubukurira kwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yamaze kohereza ingabo zigiye zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya uyu mutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 wamaze kugenda wamaganwa n'amahanga, ndetse amahanga yose agasaba uyu mutwe wa M23 kurekura uduce tumwe na tumwe bamaze kugenda bigaruriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko M23 ntibigire icyo bibwira, ndetse bikaza gupfa ubusa, igavunira amatwi ikavuniramo ibiti. Biza kurangira rero M23 ikoze icyo bita, cyangwa se FARDC ikoze icyo bita kambaka, ndetse iza kwirukana izi nyeshyamba M23 mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye tw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bikavugwa yuko uyu mutwe wa M23 ngo waba waraturutse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Uganda, gufashwa n'iki gihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Rwanda cyakomeze gushinjwa cyane gufasha uyu mutwe wa M23, ndetse uyu mutwe nawo ukivugira ko rwose udafashwa n'iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse kuvuga ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu, ndetse ngo bashaka uburenganzira bwabo, ndetse ngo bakeneye ibiganiro hagati ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge. Ubwo nageze mu baturage bavuga ikinyarwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakwisohoka nda subscribe, cyangwa se icyo bita sabone muri rw'igifaransa, ugakanda like, ugakora icyo bita share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko nabo bamaze kubikora uruwa agaciro runo mahirwe, reka twinjire muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa ku Ntebe TV. Nimba ari ubwa mbere hagizwe ndakwisohoka nda subscribe. Aka kanya muri iki gitondo biri kuvuga yuko Walikare inyeshyamba za M23 zimaze gukubitwa cyane bikomeye no kumarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Aba barundi bafite umuvuduko cyane, bafatanyije n'abaza wa Lendo, bahawe ibikoresho bihambaye cyane byavuye mu gihugu cy'Ububirigi, byamurutse mu gihugu cy'Ububirigi biza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya uyu mutwe wa M23. N'Ababirigi bamanutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurengera amabuye y'agaciro ageze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kugarura umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze iminsi utameze neza. Ndetse izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaragara ko zidateze kurekura uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, kereka ko rwose niziramuka zishwe cyangwa se zikicirwa ku rugamba. Bikavuga yuko rero izi nyeshyamba za M23 zishobora kuzahita zataka igihugu cy'u Burundi mu gihe zaba zimaze kwamburwa uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kavumu yamaze kuba yakamburwa n'izi nyeshyamba za M23, Katana, Bukavu, ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye M23 yaramaze kugenda yigarurira. Intambara yaraye ibera by'umwihariko mu gace ka Walikare, ariko by'umwihariko FARDC ikomeje gukomanga, by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru Goma. Kivu y'Amajyaruguru Goma ni banke yamaze gushingwayo n'izi nyeshyamba za M23, kandi abaturage batuye muri kano gace bamaze kugenda babitsamo amafaranga amwe n'amwe agiye atandukanye. Leta y'Kinshasa ifite impungenge zikomeye cyane, ndetse ikaburira abaturage batuye muri leta, cyangwa se mu baturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru Goma, ibabuza yuko rwose batakongera kubitsa muri banke, dore ko ngo bari gufasha umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bakavuga ko rwose izi banke zisa ni leta y'Kinshasa, ndetse biri gukomezwa bivuga yuko M23 ndetse n'izindi mbaraga zose iri kugenda izikura muri banke, ndetse nayo kugura ibitwaro iri komeza ikura muri banke.
bakavuga yuko uyu mutwe wa M23 uturuka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse perezida wa Repubulika Paul Kagame ashobora ko yarohereje ingabo zigera ku bihumbi 30 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gufasha uyu mutwe wa M23. Ni ibihano byamaze gufatirwa iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse kigashinjwa ko rwose gifasha uyu mutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe M23 ivuga ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu. Bavuga yuko bakeneye uburenganzira bwabo, ndetse rwose batazarambika intwaro hasi mu gihe rwose baba batumvishwe, cyangwa se mu gihe batakicara ku meza y'ibiganiro ngo babe baganira na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga ko hari imirongo agomba kugenderaho, ndetse igihugu cye kitagomba kurenga, nyuma y'uko igihugu cya Evariste Ndayishimiye biri kuvuga yuko cyaba aricyo kigiye komukirwamo intambara yaberaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakomeje kubana nanjye mu makuru y'ingenzi agezweho, mwaye ikaze.